Assalamualaikum urang nawangro salam bakal yang tan mulia. Assalamualaikum urang nawangro salam bakal yang tan mulia. Salam pu ni ba uronyo agama ngan bino Tuhan muda. Salam pu ni ba uronyo agama ngan bino Tuhan muda. InsyaAllah ngan tulung Tuhan 17 Ramadan kan terubah gata. InsyaAllah ngan tulung Tuhan 17 Ramadan kan terubah gata. Talakan doa kepada Tuhan rawangan malam baik sempurna. Talakan doa kepada Tuhan rawangan malam sempurna. Allahu Rahman Nabi Muhammad yang akhir zaman. Allahu Rahman Nabi Muhammad yang akhir zaman. Lahiran Nabi malam inayah 12 Rabiul Awal. Lahiran Nabi inayah 12 Rabiul Awal. Oleh sebabnya wahai bulan Ramadan bersia-sia. Sebabnya wahai bulan Ramadan bersia-sia. Malam terawih luta berquran berdahirakan puput amainya. Lu terawih tabun Al-Quran wahirakan semua. Allah maka sebabnya kamu sampaikan kepada rakan Bandung saudara malam terawih ibadat ke Tuhan. Wahai rakan wajib puasa malam terawih ibadat ke Tuhan. Wahai rakan wajib puasa. Yang beringat wahai rakan penuju Tuhan di dalam dunia. Ingat beringat wahai rakan penuju Tuhan tanya dalam dunia. Tak pula amai bulan Ramadan. Ingat insan Bandung semua. Tak pula amai bulan Ramadan. Ingat cut bang Bandung semua. Oleh sebabnya wahai orakan yo kesempatan bagi saudara bulan peampun dosa-dosa bacud bang dile yang kamu kalang. Ayo saboh masa Allah nepu ampun. Wahai orakan kepada insan atih permukaan dunia atai be'talah bak nejak jalan ampunan ba Tuhan kegatakan muyo kurung talake ampun. Wahai ecul bang Allah airakan hana gepu ampun gata walaupun dosa taboro
nata culabang walaupun ngan mak tuan nata mutuna yan payah talake ampun dile ni ba urunyan baru ba Tuhan ke ampun dosa. Karena dasya gebotam telan ibarat kalang batu boh gata menyohana taut ngan bate wahi banggam pat jitim lekang batu boh gata menanci taubat wahai rakan menyotat tatan tatobatan patne ampun dosa karena dile dosamu kalang kajutku tabah beban yan buberaya Allah Ta'ala maha pengampunan kepada rakan Tuhangan muda baik pun yang inang baik pun yang agam baik pun to manteng atuh permukaan dunia Allah ni ampun urang yang lagi tapi buat termayang ni ma ya Allah ya Rabbi bunuh ampun dosa pemalun ngonaya bunda dosa ulun masa sabohro nalun gano taboh iti anta Allah ni ampun yan muyone lake tunte pangulehan sia-sia. Pulam watenyo wahai orakan bulan Ramadan pembekaran dosa dosa dum gedut yan oleh Tuhan yang kamu ligan dileba tubuh gata pulam karena jin ngan iblis syaitan guranti di Tuhan dalam neraka nanti nu yang lu yang bubebe tigam yang dijipi cukup jahanam wahai saudara baik dijak baurun Tuhan yang ladum cerurati mang iblis matanya laju jigoda sitkana umuda ati pudu di tinan wahai hawa teman cinengi rupa di hawa dibinih kageng hingga parang nyan yang ka pantan nigam nyan ka gerah raya padahal iblis ubi bitu kato kenan ji goda hawa teman dengan tipu daya karena aku pati ala do iblis setan di hawa teman jeb iu muda nyan ohlu gujeb wahai urakan Tulahan aban buwe kau buwe raya sid bacut guje katron brele Tuhan puata hai cubang kaji polampaya kaji kem ji ibli ji tura olunyan munan ke macam umat manusia
Turut nafsu bayan malhana malele Peturut ati kagadah nyawang tanging bang tuman memang kalih pegah tak nyo Higa nyan buno peturut nafsu yang raya oban digoda dek tiro iblis Betul. Gak nyan melih-melih hawa umuda Pakri ge pegat, pakri ge paban Ngecok parang naju le tigra Gedak umuda mentimpan-timpan Gejip laju nyan membura-bura Oban le gejip telah anaban Betul. Alah digak nyan kabulun puasa Oban gu fikir, oban gu bayang, tiulahan aban wahai saudara. Karuh gu pati di gap yang setan, gu wabak mak tigam rumah tangga. Kaga puluh-luh roh kabebe pansan, gu pegam mak tigam heda puasa. Yang kemenan contoh tori teladan, le kemanusiaan ati permukaan dunia. Dengalun kita tabah riwayat para mutawan nganti jempala. Dengalun kita tabah riwayat para mutawan nganti jempala yang mutabat para nganti jem tebak purling di kawali naga yang mutabat para nganti jem tebak pur ai di kawali naga. Dengalun kisah bulule ura ubile jaro malaikat ba. Dengalun kita bulule ura ubile jaro laikan ba. Bati titun perintah Tuhan bulan Ramadan guyup puasa. Si titun perintah Tuhan bulan Ramadan guyup puasa. Ya Rabbah ya Rabbana nabi kamu nadina nupu ampun segala dosa bulan dino bulan puasa nupu ampun segala dosa bulan dino